murakoze kudukurikira kuri Veda Morning TV, mukore subscribe kuri channel yacu ya YouTube kuri Veda Morning TV, kuko tugiye kuzajya tubagezaho amakuru y'imikino, amakuru ya siporo. Uyu munsi rero tukaba tuje tubazaniye amakuru yo muri APR, amakuru y'abasore batatu bamaze gusohoka muri APR, amakuru rwose y'aba basore b'abanyamahanga bamaze kwerekwa umuryango hano muri ikipe y'ingabo z'igihugu, muri ino kipe ya APR. Umukinnyi wa mbere rero tugiye guheraho ni umukinnyi Mamadusi rero akaba ari we mukinnyi wamaze gusezererwa muri ino kipe, akaba ari wo mukinnyi wa mbere wasezerewe muri ino shampiyona y'u Rwanda, umaze gusezererwa muri ino kipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mukinnyi rero akaba ari umukinnyi wakinaga muri shampiyona ya Mauritania, rero akaba yari umukinnyi mwiza cyane, akaba ari umukinnyi wakinaga asatira izamu, akaba yari umukinnyi rwose wakundwaga na benshi mu gihugu cya Mauritania, akaba ari nabyo yanamenyekanyeho cyane kuko yari umuhungu ufite discipline, akaba yari umuhungu uzi umupira mwinshi, akaba yakinaga muri Mauritania, akaba yarakiniraga ikipe y'abatarengeje imyaka 23. Uyu musore rero w'umuhanga akaba yarasinyiye APR muri Nyakanga mu mwaka wa 2024, akaba yaraje gukinira ikipe z'ingabo y'igihugu APR, rero akaba yarasinyiye muri uno mwaka wa 2024, nawe rero aza kwisinyira imyaka 2 muri APR. Rero uyu musore rero akaba yarafashije iyi kipe mu nsinzi zitandukanye, mu nsinzi zitazibagirana. Ni mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026, aho APR yahuraga na Rayon Sport, aho yayitsindaga ibitego 4-1, aho uyu mukinnyi Mamadusi yatsinze igitego cya 4 muri bino bitego 4, akaba ari igitego cyiza cyane. Yatsinze Rayon Sport igitego rwose cyari kirimo umwiryo mwinshi, ariko cya gitego cyashimishije abafana benshi banyamukandagira, abafana ba APR, kuko uyu mukinnyi ni nawe mukinnyi wari ukunzwe cyane mu ikipe ya APR, akaba ari umukinnyi wakundwaga n'abafana cyane, ariko uyu mukinnyi akaba ari n'umukinnyi ukundwa hagati no mu bakinnyi ba APR, kuko no mukinnyi ushimisha, usetsa, wa mukinnyi uri fani muri ino kipe ya APR. Yari umukinnyi rwose utazigera yibagirwana muri ino kipe ya APR, akaba rero ari umukinnyi wafashije iyi kipe ya APR mu kwegukana ibikombe bitandukanye muri ino kipe ya APR. Ariko mu bindi tumwibukiraho n'igihe atitabiriye Sekafa Kagame Cup yabereye muri Tanzania, kuko yari yaragiye iwabo muri Mauritania, aza ku munsi wa nyuma, ariko nabwo ntibayabasha gukinishwa muri ino kipe muri icyo gihe yakinaga Sekafa Kagame Cup. Uno mukinnyi rero Mamadusi nawe akaba ari n'umukinnyi wa mbere wasezerewe, yeretswe umuryango muri ino kipe ya APR, ndetse n'abandi basore dukomeje kutubagezaho n'abandi bamaze gusezererwa muri ino kipe ya APR FC. Uyu musore Mamadou Lamine Ba akaba ari umusore wa kabiri wamaze gusezererwa n'ikipe ya APR, yamaze kwerekwa umuryango, akaba ari umwe mu basore batatu bamaze kwerekwa umuryango muri APR, ubasohora muri APR. Mamadou Lamine Ba akaba ari umusore wa kabiri wamaze kwerekwa umuryango. Mamadou Lamine Ba ni umusore rero akaba yarageze muri APR muri Nyakanga 2024. Uyu musore rero akaba ari umusore w'umuhanga cyane, ukina nk'aba forward, bakinaga bataka bakina imbere. Rero Mamadou Lamine Ba akaba ari umukinnyi wakiniraga ikipe ya Mali y'abatarengeje imyaka 13. Uyu mukinnyi rero mbere yo kuza muri APR akaba yarifujwe n'ikipe ya Esperance de Tunis yo mu majyaruguru ya Afurika, ariko nyuma iza gusinyishwa na APR. Uyu musore rero akaba ari umusore w'imyaka 22, akaba ari nabwo yageze muri APR afite iyo myaka 22, ariko ubu ngubu akaba yaramaze imyaka 2 muri APR. Kuri uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwa gatandatu akaba yeretswe umuryango asohoka muri APR. Uyu mukinnyi rero akaba yarakiniye Mali y'abatarengeje imyaka 13, akaba ari umukinnyi w'umuhanga, ariko akaba yari yaranahamagawe mu bakinnyi bazitabira Olympique y'abatarengeje imyaka 23 2024, ariko aza guhura n'ibyago byo kubura ibyangombwa kugira ngo abashe kujya gukina iyo mikino, birangira atagiyeyo.
Lamine Ba 2025 yaje gukora ubukwe mu gihe yakinaga muri APR. Ubukwe bwabereye muri Mali, ariko uyu mukinnyi akaba yarakoze ubukwe agikina muri APR. Ni umukinnyi rero akaba yaragize akamaro kenshi muri APR kuko yamwifashishije mu mikino myinshi itandukanye. Uyu mutaramu rero Mamadou Lamine Ba ni umutaramu wafashije APR mu mwaka wa 2025 kuko yifashije kubona ibikombe bitatu, harimo igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League, yongera kubafasha gutwara igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cy'ubutwari. Rero uyu musore akaba ari umusore wifashishwaga cyane muri ikipe ya APR, yabafashije kugera ku ntsinzi nyinshi zitandukanye. Rero mushimire uyu musore kuko yakoze akazi gakomeye cyane muri APR, ariko ubu ngubu akaba yamaze kwerekwa umuryango muri ikipe y'ingabo z'igihugu APR FC. Akaba rero ari umukinnyi wa kabiri wamaze gusezererwa muri ino kipe. Tumushimire cyane Mamadou Lamine Ba, umusore w'imyaka 25 wari umaze imyaka 2 akinira iyi kipe ya APR. Tukaba tugeze ku mukinnyi wa gatatu APR yamaze kwereka umuryango, uwo bita Aliou Souani. Aliou Souani rero akaba ari umudefenseur mu bakinnyi bakina inyuma, akaba ari umukinnyi ukomoka muri Senegal, akaba yarakiniye ikipe y'igihugu ya Senegal ya CHAN, ari naho yamenyekanye cyane. Uyu musore rero akaba ari umusore w'umuhanga, akaba ari umusore ukina nka myugariro. Rero nawe akaba yaraje kugurwa na APR muri Nyakanga 2024, nawe rero aza kwisinyira imyaka 2 yose. Uyu musore rero yeretswe umuryango asohoka muri ino kipe ya APR, ikipe y'ingabo z'igihugu, kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka 2026. Nyuma yaho itangazo ryaje gusohorwa n'ubuyobozi bukuru bw'ikipe ya APR igaragaza abakinnyi yamaze kwisezerera, harimo uno mukinnyi Aliou Souani w'imyaka 25, akaba yaraje muri APR afite imyaka 23. Ubu ngubu akaba amaze kugira imyaka 25. Uyu mutaramu, uyu mukinnyi Aliou Souani nawe rero akaba yamaze kwerekwa umuryango asohoka muri ino kipe ya APR. Uyu mukinnyi rero mu mwaka wa 2024 akaba ari umukinnyi wafashije cyane ikipe ya CHAN ya Senegal, akaba ari umukinnyi waje muri APR, ariko akaba yari yifuzwaga cyane n'ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani, ariko APR iyitera agapapu iza gusinyisha uyu musore w'imyaka wari ufite imyaka 23. Rero APR yaje kumwegukana imusinyishije ku kayabo ka miliyoni 85 z'amanyarwanda, ndetse bakamujya bamugenera umushahara w'ibihumbi 5 by'idolari, ndetse akemererwa n'inzu yo kubamo hamwe n'imodoka yo kugendamo. Uyu mutaramu rero akaba yaramaze imyaka 2 yose muri ino kipe ya APR, nawe rero akaba ari we mukinnyi wagiye wafashije APR mu gutwara ibikombe bimwe na bimwe hano mu Rwanda. Yagiye yifashishwa mu mikino imwe n'imwe hano muri iki gihugu, muri shampiyona y'u Rwanda ndetse no mu bindi bikombe bakinaga hano kuri ubutaka bw'u Rwanda. Aliou Souani rero akaba ari umukinnyi ukomoka muri Senegal, akaba ari umukinnyi w'umuhanga cyane, umukinnyi wamaze gusezererwa muri APR FC. Uyu mukinnyi rero akaba ari umukinnyi wakiniraga APR, akaba yarakinaga ku mwanya w'inyuma nk'abadefenseri. Yari umukinnyi mwiza, nawe rero akaba yamaze kwerekwa umuryango umusohora muri APR. Ikindi kandi kuri uno mukinnyi, mbere yuko aza muri APR akaba yarakinaga muri shampiyona ya Senegal, ariko akaba yarabaye n'umukinnyi wahize abandi mu bakinnyi bakina inyuma, akaba yaraje muri APR afite ako gahigo. Uyu mukinnyi rero umukinnyi ukomeye cyane, nawe akaba yeretswe umuryango, akaba yagiye gushakira ahandi, nawe Imana izamufashe mu byo akora byose. Mwari muri kumwe na Veda Morning TV, kandi mujye mudukurikira kuri ino channel yacu ya Veda Morning TV, kuko bidufasha cyane kandi bikadufasha kugera ku bintu byinshi cyane. Mukore subscribe, kandi mbashimira buri munsi ku bikorwa mudakurikira kuri ino channel yacu ya Veda Morning TV.
mukomeze kugira ibihe byiza kandi ndabashimiye, mujye mukomeza kudukurikira tubagezaho amakuru menshi atandukanye, amakuru y'imikino ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Murakoze kandi ndabashimiye.